polisi kiza kubatereza kugira ngo imwe mureke kukozesa kubi ahabwe biruka byanye bo waguzire ninkira kubereka value ye sente zawe nekiruka cyawe na value y'abantu y'amagaragawe Pole media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Nkore Media Nkore. Thank you so much for watching. Kabutosha amazina ndi Joanna Elizoba twatayaira aba driving aba perfect driving nibegesa abana kuvuga emotoka bakutushobora ebintu bitwine kurata twaba turi arugudo ningashi engeri tukubasa kozesa engudo zitu jejejeje tukavoidinga accidents because accidents niyo rufu eyamani munongo mu Uganda ningashi omurembo ogu niyo rufu eri kurauka kutwara omuntu omuchina mbwenu nakwakira nayakira na Noah perfect driving reka tushomese hakozesa oruguto nakwakira se webare ndi Kansime Hamon perfect kandi perfect driving school. Mwene Lizoba ntwenda kugamba aha bantu kubashemere kubana batamburura ruguto rwabo bakareka kugumana bafa speed omuntu yarugumukana nazamurumo ubundi ari harugendo ningo bundi arumunaza koronda services zindi konko bundi umukati yagarukayo obwiro bwinji ebirukureta umuntu naza accident kandi atashemeye kuba nazamo nikibani kimanyisa ngo naba ateterereze ninga se kitwakweta okwetebekanisa omurugendo rweye orwaru kuba nazamo abo kuba abamwe nabana akozesa speed nyingi kandi atine kuba nakozesa speed nyingi abandi nabatarukumanya amanyirire kutwara motoka ye ninga kutwara pichiye kandi ayine kuba namanya kuvuga emotoka ye ninga kuvuga pichiye ombintu bibirebyo ekitwakweta move and drive arho kugira ngo yagitwara aha mugishagwe yagivuga arukumanye kwashemerere kuba nagikuratira hazo mu kugikuratira oshemerere kuba no gimanya yona emotoka ekitwakweta car condition rule oshemerere kuba no za ruguto okurutamburiraho ekitwakweta drive on the road kumanyo kwoshemerere kuba no ruvugiraho oshemeririwe wenka okuba no rondekera gire cyawe ecyoshemerere kuba no tamburiraho ekitwakweta human error rule omuryebyo obobonero bwahangoto ne baba babuterire habantu abaru kubana bakozesa urgutorwo haza abantu benji tubaru kubumanya nizo road signs ezitwakweta road signs. Road signs ezo abantu nibazeshara ezitwakweta road marking abantu nibazeshara. Road marking nizibana zituguidinga okutushemeye kubantu tukozesa oruguto. Road signs nizibana zituguidinga okutushemeye kubantu tukozesa oruguto. Omuntu nakwereka nkari kuzaha ruguto okutamburira mu line zite zitukubantu tamburiramu usanga omuntu natambura atali mu line usanga omuntu navuga ninga natware motoka ye konka atali mu line omukitwa abantu kweta omuntu kutware motoka ogwo no rukushanga yarugo mu line kandi omuntu orukuba navugira mu line zize ogwo no omuntu orukuba navuga emotoka nagivugira mu line ye hazo bwiro bwinji warugo mu line okazo mu line tariyo noteka kutomero line zezo ziriyo mu ruguto hariho ruguto orukushanga rumu line ibiri zitasaziremo nizibana zikumanyisa ngutoshemerire kuba noruga omuline ejo nohingure ndije motoka kukuratire ninge kuryo mmeisho okashanga noenda ngoteka mu indicator no overtaking ekitwakweta ko overtaking motoka oshemerire kuguma mu line yawe okusya line oruguto ruragarika rukakugambira ngo hatu no yikirizibwa okovertakinga emotoka kuryo mmeisho waza kovertakinga line yawe eshemerere kuba nebere broken line yawe eshemerere kuba nebe sazire haro nubwo kushanga line ziribiri side emwe zitasazire side ndijo zisazire side tasazire yabere yemwe
nebane kumanyisa ngo toshemerire kuba no overtalking haza ziriya zalayini zibire zikuba zikwatanira zonzo bazi kumanyisa ngo otachikora mwene baba nka bakweshengereza batekamu no kugambara ahabwo kubabwiro bwinji tukabasa kureba omisho aho rukubanoza ku overtakingira emotoka ejo kandi obwiro bwinji omwe mwakuchira kubarga accident oruguto rwakugambira ngo utavertakinga kandi wayanga wazayo ubundo kiza kwekanga oyeshanga ubundi uriya nawe yija na yirukanga speed nyingi ubundo shange motoka za kwatagana accident omwe mwe rukushira kubana zirga road sign zese kubantu gambaho road sign ya giveaway nebane kumanyisa ngo oyemere ompere zo mahanda ndabeho nenganeiwe oyemere na nyondinde ndabeho okuregerera sign eja heru kuberi nebane shangwe mu major road emahanda omukitwa kweta crossroad T junction roundabout abantu bashimye kubana baraka kuzetegereza konka washanga no joining oruguto otemerire ukaranzya amukono gwa left ukaranzya amukono gwa right no shanga ubundi bakutomera ningo bundi ni wobundi watomera kandi abantu ninyena ngo bacetegereze buru waba novuga emotoka yawe yabere straight omupira nikibanje manyisa ngo noruguto rwawe nuko rukozerwe kandi wareba ngo noza kushara emipira yawe rumuneza kuhinduka nakushaba oyemerere obanzori indori yoterereze emipira ye agumizemo ebintu binje birukureta accident no kugira ngo abakumanya kuvuga tebari kwenda kuganyira bari abandi abarumunu bakoze sorgud ninyenda ngo buri muntu weno rya harguta ari kuvuga habe namanya ngo nuwe ari kuvugaje kuri gerro mbi yashomere harono butweta abantu ngo bije bashome kitwakweta refresh training no kugira ngo iwe cyo rukumanya ukabeire no yongeraho kankwereke cyo kureberaho wavuga mu ruguto rwa Bushenyi itokuno mu region turiyo mu Bushenyi wavuga mu ruguto rwa Mbarara wavuga mu ruguto rwa Ntungamo wavuga uruguto rwa Kampala rwinentanso nengu uteze zinagambaho ahabwo kuba obwinji bw'emotoka n'uruguto rwaho kurukozire na kona zaho zonko kuziri tiziri kushana mbwene wabamanyirire kuvuga umuruguto rwa Bushenyi hato kavuga mu ruguto rwa Kanungu ningo ruguto rwa Kishoro noteka kuba nofa yo munonga okabanzo ketegerezo ko kuza kukoza so ruguto kandi abayinji nayenda ngo avuge umuruguto rwo ningazeyo konka yaruhurira mbwe nanda kuzanko mutuwa hato shanga umuntu yagwa accident ebiri kuletera abantu bagura accident netucheta human error rule ebiragire birgaha muntu g'umuntu okushanga yabirgaho yakore bitashikire ecyo kureberaho abantu kuvuga emotoka banywire amarwa batatire mworukoba barukozesa high speed toshemerire kuba nokozesa speed zinyingi waba no manyango uri harguto urukuvuga uruguto rwa Kampala ruhe motoka nyingi uruguto rwa Kabare ruhe motoka nyingi uruguto rwibanda ruhe motoka nchi hazo shemerira misho gaho kubana garahuka kurugayo gakatambikiro bwongo gukabugambira ngo aho wayika hari abantu benshi hato kacendeza tukabana turebaraho abantu abarukubana bavuga motoka atireba abantu nibatambura mu mahanda akenda ngo aguma speed ni yemwe akebwa kumanya ngo umuntu nabasa ngo crossing ubwiro bw'abana bagarukira amashomero barumuno bashoma umwana nabasa kuba rumuna ataha akwasura umupira gwe yagutambika guka crossing oruguto umwana nayija kuratire umupira ogwo amisho gawe gaheza kureba ngo umupira bagutambika gwa crossing ninga wareba umupira no crossing oshemerire kumanya ngo okuratira umupira ogwo natika kuba ari umwana wishomero ninga sho muntu buntu owabana koso mpiro konka abantu tubari kwenda kuraka kuteko mu nkora nice rukurebera bamwe bariyo mu bihome bakomerwe ahabwa speed emotoka yawe wajivuga speed wajitomeza no yemera obundi omare sande obundi omare umwaka obundi twaro bwire burengwa abantu bashomesa
ngo emotoka n'emotoka nungi eyo kwiho mwanya kafute ko mugundi kandi katwara nebihingwa byawe ninge bintu byawe ebi wagigurire ngo yokore burwagitomeza nikibano kimanyisa ngo tori kuza kukora eco wagigurire nicyo rukurebere bwinde emotoka zirya ha polisi ahabwo kuba polisi kiza kubatereza kugira ngo imwe mureke kukozesa kubi ahabwe biruka byanye buwaguzire ninkira kubereka value ye sente zawe nekiruka cyawe na value y'abantu y'amagara gawe. Okay, perfect. Otakagire hari ninyenda otshobore natomere umuntu ndi mukama we motoka netekani nekwemerera ninga nirukanga timwine yimu kubasa kunyiha ninga shini mbantakora mushango itonto kugira ngo waba uri mu driving school nutwegesa ebintu ebikwatirine nekiwija kuronda ubwenje oburukora mu rwego nutukugira ngo waheza kutomera nohereze kitweta first aid. Tosemerere kuba novuga motoka yawe nogenda ninga nobura omuntu wena orukutomera akere ko vunanizibwa bwe omucyari munahereza first aid nikimuhereza experience na nyencha kare ubutabasa kukora enshobejo orakimanyire ngo iwo wundi muningambira omuntu nabasa kutomerera kakoba agaruka tomerera ibanda agaruka tomerera bushenyi agaruka agenda tomerere n'ahandi orakimanyire konke kiri kuretere ecyo nikibano kimanyisa nkuwa tomire torayemerire ukareportinga polisi ukahereza first aid iwo wenka okehana experience eri kwemarira kandi tokabase bibyona kubikora wabo tarabyegire obwiro bwinji nubwo ukureba abantu nibatomerane biruka tebaragire mu institutes tebaragire mu driving schools tebaragire kufuna course eziri kwemarira nicyo rukurebera obubonero bwahanguto ezitweta road signs no yimuko obuzo muntu rukuvuga bus ubwo no in experience no rukutambira distance ningwa no yimuko buza omuntu yine class ya CE no muntu rukuvuga hare omubuza sign ya giveaway ninga sign ya no entry ninga sign ya stop because there's a stop to initiate eri kwereka ngo bagiteka ho bwire buce eri kwereka ngo ejo neguma hono teka kuragirwa kwemerera harero kwereka ngo ejo nibaza kugiyaho so omuntu sanga atari kubasa kuzahura kandi wabo takubasa kuzahura ninka sign ya no parking na no stopping tori kwemerera kandi tori kuteka imotoka yawe kaguma ho bwire buringo usanga umuntu atakubasa kufayo kuzahura no kuzetegereza hazi kiri kwija kumuretera yagwa accident ninga sho mu laboratory ninyenda ngo abantu mbashabe waba no manyangu no kozesa orguto nangwa no bwo kuba no genda habigere arhaba abantu abitweta ba pedestrians ninga shi umurimo rwakunu yantu bita zebra crossing aba abantu abakozese okukrosingira we abakutambuze bikere noragirwa kuba no manya road signs nyo muntu waburije ari kutambuza bigere omuntu orukozesa bigere noragirwa okuba no kozesa orgutorwo orukurwetegereza washanga utakumanya road signs utakuzimanya orukutambuza bigere kandi orukutamburira ha rugutoro nikibanje kimanyisa ngo uryo mukabeka hangu road signs tabaraziterire habe motoka tabaraziterire habe apiki tabaraziterire habe kugira ngo nabo bonka bakazitera himwe abakozesa orguto orukozesa because abebigere nebatamburira mu ruguto nokimanya cyo sechi kumanyisa ngo iwowe bigeroshe kuba no kimanya ngo orguto rwe no rwawe kandi noteka kurukozesa kandi ukazishoma na no muntu obwiro bwinje rukumanya road signs tari kubasa kora accident kikubasa ahabwo kuba namanya ahiba kukozesa za speed nyingi kandi namanya ahiba kukozesa speed nche omu roundabout yana heta namanya na speed iba kusharira mu roundabout amanya ngo hata naza kuchendeza speed
zizansi then ahetempora yazo mukona yazo musharp bend achendeze speed zeye then arugemu kandi agumizemu konko bwira ubwinje abantu noreba umuntu yahetanke motoka amuhere motoka muremerera ubundi motoka shanga ubundi yagite shone tusaba abantu betegereze okubashemere kubana bakosora guto okay perfect no chimanyangu owebjere nabasa kutomera motoka owebjere nabasa kutomera motoka arumuna atambara abjere bati ngati kikubasa one nabasa kujitomera abo kubarya headsets nabasa kujitomera abo kubaru muna ateresimu nabasa kujitomera abo kuba yino waru muna agamba nawe kandi naranze musayire ndijo ayashange motoka y'ubundero mune mutomera ubundi na crossinga ubundi atarebere sayide ndijo so na nowe bijere nawe natomera emotoka konkito kiturukwenda no kugira ngo nobundi abenta ari kumanya road signs hashemerere kubaho okuprotectinga amagara gawe kugira ngo gatagwe mukabi kandi gatashemeye kubana gabo hatito ntwenda ngo umuntu arware nk'ezinde ndwara eziri kuremera driving schools perfect driving school nitwegesa abantu ngo umuntu arware zinde ndwara ezirabase kumwiho magara gensi konka atagwe mu accident atagwe mu butando umuntu kushanga wajware sha wateka mwe kote nesati wagenda mu rugendo rwawe kandi ngo hatu wabara kugaruka nekintu kibe munonga noretera obusasi bwinje munonga abantu abe wasigomuka okusinga iwo wazo mu busasi so nicyo twenda ngo umuntu weno rukoze so ruguto road safety ayetegereze okwashemeye kubana hakozese nicyo nakugerera ngo na nowe bijere nabona atomere motoka no wapchi na watomere motoka no motoka na watomera bari abebijere konkane twenda ngo twenda kutwakuzo mu kintu kimwe ushanga ngo twayerinde nabwene bwente byone biri kutumaraho no kugira ngo abantu tubari kwenda kwikiriza twina bakwega omuwikemwe twina bakwega omukwezi twina abakwega umuntu shanga yaza motoka kushome motoka ameza ashatu ningo mwaka abo baro kandi abo ubwiro bwinjo umuntu yashome motoka gihire time na gishoma mbwena gimaraho na nagambere kintu cyo bakweta value esente zo kwega motoka kazipakasize emyaka 5 emotoka wagiteka program y'emyaka 5 konka umuntu nayenda ngo efizo obere once izobere abantu ninkira kubagambira ngo emotoka za perfect driving school kuza kukora that business tukabanza twashoma twamanya ngo umuntu oshemerere kwata je kintu cyawe ahabwo kuba ne cyawe mbwena magara gabantu bareke gakwata kubi aharugutu ahabwo kuba magara ubwiro bwinji gaferira ruguta waronda kucireba noza umurifarozi umarwaro usanga abantu amaguru bagahanikira higuru okay wija hanshonga eyo muntu kubari yo mwirwaro hariwe teka omu mateka ga Uganda agakwata ha muntu yakora accident ha muhanda yatomera omuntu niteka cheri kumukwata then omuntu ari kuvuga motoka ashemerire kuririra oguye atomera eriye teka ririho amateka gona garhunu gakora kandi umuntu ashemerere kubana aza kuvuga motoka ye akacemanya ngo hari amateka gakuza harugutwaha kandi agashemerere kubana amanya konka abantu abinjite bari kufaye deka nkwereke cyo kureberaho nani wori munandeba abantu binji ne bavuga motoka batatire mu rukoba waza kubara abantu batatire mu rukoba no basa kubara abantu bitano aba crossing mu mwanya wo gugoroho batatire mu rukoba konkore abantu babiri nibo batire mu rukoba kandi itone twenda ngo iteka ryitu abantu bateke mwenko bazabo always put your seat belt by the way wakoze saka gamba kuboko always under rules and regulation no shanga buri kimwe cyane kitebeke neje iwe jare bo muntu atire mu rukoba speed yeye neberinche nabana agendero marayiniye na yemerum junction mu roundabout navuga no vunanyize mbwe navuga no vunanyize konko muntu tatire mu rukoba nabayine speed nkeyempuno abo kuba na yiruka arumshahereza kumbuza atempo nabwo cyane yirukanga munonga na nyiye gatimanye
konka mwenu abantu ninyene ngo bateka umunkora umuntu abe namanya ngo urguto n'urwo kusevinga amagarage naneteka nyenda otugambira iteka bantomera n'abandi ya university ndiyo nimpocha ningashi ndiyo nishasha ndiyo nishoza sente zembazi noha are responsible for that. Omuntu wena waheza kutomera twatwagize ngo nomuhereza first aid waheza kutomera okiruka umurimo gwa polisi neyiza ereba yiwatomera ehapima yaheza kuhapima ehandika record batandika kukuronda baheza kukwata noborya hagati y'emyaka eki n'emitwaro nkaga ningashe ebintu bibiri byo n'umurundo mbweni yitwe kweza kwija twabantu kushomesa emotoka tukugira ngo nangwa bwenu wabuze kibuzo kirungi abo kube kibakweta penalties ezezo nibazeta penalties zirya polisi hazaga amateka itentwe nangu omuntu agagendereho nangwa harona n'umwaka gwabire gwahwire tukaba tugira ngo tushomesa abantu bona hatagira umuntu wagaruka koresho nomanya ko tukeza kushomesa abantu bahebora koresho hata polisi itandika kurugayo eje tandika kuzo mahanda ereba emotoka ze batire kare papara bakanga kushashura abantu abine za permit babatire kare papara bakanga kushashura hateze namba batandika kuziya hazani twendera ngo abantu betegereze bamanye ngo hari yamateka umuntu abena mangu navuga emotoka ine condition zone hara hinesho benemo watomera umuntu okiruka bakukwata prison abo kuba aba driver nambwe nabinji bono bacemanye kandi hata abantu tukatandika kubashomesa okwashemerere kuba navuga emotoka driving car tubantu heza kosi wabanohendera kosi hatu kushomesa penalties inshobezo nezore za kukora ukora azihendere abamwe bahenderera polisi so hata bana amanyati kago bana avuga yare baba polisi yamangwe emotoka yeryo mu condition nungi yamangwa ine permit ye mbwe nasigara ayina mani hata bana mangwa wona za kuraba hoje kwa kayamanya ngwe emotoka yeye ine condition stars takuzayo yamanya ngwa ine jane ya Kampala aine jane ya Kanungu aine jane ya Kisoro aine jane aharwenda kuza takuzayo natika gumumuka nambwe no bwiro bwinji kubara kubambaza ko yayine kar kwenda kuza yamanya ngo condition zayine oba neze nko muntu oba neze ruguto oba mbenu yamanya ngo hatari kuza tari umuringo murunji hata naronora oramuvuge yamanya ngo permit yetero abo kuba binji permit ye yabetaro no bakutere kipopora ubundi na permit bakwata ubundi bakuteka no prison umuchome bakoma nakugize ngo nebintu bibiri so mbona abantu bine kwetegereza kumanya ngo uruguto rukuruzaho urwinteberagiro byaro kandi beragera hati birimo biza ko ba strong munonga abantu ninyenda ngo abarukutureba mufe yo munonga mumanje ngwe beragere birimo byija bashija mwe basebona banyapa tutafutara tugendera haberagiro road signs zeroho hati nyompereze kureta ne box ya road signs najipacheraho abantu kakwije yayahandi ikisomo kitabo tumuhereza road signs orwa mukaga tumugira ngo ijoshome road signs nyowe ari kutambuza bigere ninga shatine motoka nimbasa kunyegesa muta ninga obwegese ntubasa kubutunga nkai because abatine motoka itwa bakutambuza bigere nitwe turi bingi mbwe nitwe mwakutukora muta abarukwenda kwega ebyahanguto ya dentine motoka tayine motoka hatogwa nondo no urano ndako byega manyara bakura takwenda kubyega cyora cyamanyere na kosorguto kandi takwenda kubyega konka togu mbwe no mugisagwa hawe ankore media hati yako mugishogo because watureba kandi ugambireho nabandi waba no manyangu torukozesa motoka ninga pichi hati ijatu kushomeseze busha nicaye kubagambira abantu kubaraheze kubishoma nyowe nikiba cyangasira ahubwo kuba ko kubota bishomere nontomera oracamanyire wabo tabishomere ningo takubimanya nontomera bwese becanyamba ki kandi yondi yo mushomesa
nikibari kimayisa ngo nyowe kubimanyaho mbishomesiwe utari kubimanya rero kitwanguhire omunkora yitu ya Uganda video yiteye erakurateho ntukwijana bwa road signs omuntu ari kutambuza ebigere bwa kubasa kumanya ninga bwa kubasa kwega next video kebe yo kwegesa bebigere road signs good echo nikikora maze wasigaro ryoha nyowe nabanyeta Kasime Amon perfect driving school kandi ninkora muri Mbarara nyine offices zindi aheru Masaka kandi umtown umwe aha Katare henyini Bushenyi aha BVVI kandi Kasese aha RDC's office twaza hoima kandi tushangwa aha Katare turi Masindi obwentu baturi mobile enrollment ihanga ryona buri muntu agambira umugenzi we twine shongano za kwijana tukushemesa abo kuba ko kubano vugaje tokabasa kuntomera nanye naba nivugaje tinkabasa kutomera for God and my country esimu yanje 0 mushanju mukaga ashatu nishatu chenda neina nkaga na mwenda kandi ogundo murongote 0 mushanju 0 ina 50 52 for God and our country. Okay, twaba turi naba perfect driving school bakutwegesa engeri yitu kubasa kwekumamu twaba turi omurugudo ninga shengeri yitu kubasa kozesa orugudo tukehonya za accidents ninga shibutandwa nasigara ndi Joanna tubugabugane next time tukwegesa iwe ari kutambuza ebigere road signs. Bye bye. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwachi Kore media vira nkore.